liang mai rong mai hak bu yang le ni jai mai liang mai rong mai shi di nang di chiu la ka da yang ai ko gi chiu fa mi le di phok ka ya de nam su I am the operation commander oira ga yang maming chat ba ama oina arai ha ni me yang sum khang na ga mo gi high authority in nation gi yang thaja bi mi amani ne bahap ta han ne ai khoi gi future gi damak ta thawak chu hau der di nam su kana su nati nang kri su oira nang gi memory du mayam na ningsing gi dam nati history future gi damak ta hayeng gi damak thawak su ba mi bu mi na hayeng ai si su nang si su mi na ningsing go ne tum da mi na ningsing ba ya thawak kra to me na se to wa na mayam si kaurok ko mi hak te ne ma pham le ba gi colleagues mayam se na si mi yam dre masa masa gi assignment loi te gre Jiribang area da chat kiba kai fundai ren chat kiba asom lai matang om chat kiba nungnang area chat kiba to da jin ren chat kiba me am si nong mar ta ko chu khang ni bane wa di bane tau do ya ta gi lan tau ning dia han mi da translate to ri ma yam do it's a misinterpretation lan san do ko lan pa mi ayan kana ha gi ni kana lan pa mi ha gi ni lan pa mi kana le boge shi bu kana pa mi matang cha da i ta ki ba shi ga mi apang mi ni ne asini ai koi na le ri boge situation na se aduna ai koi future gi damak ta mi na decide to bi ga damak ti isha di rights control to ba matam da mi na control to ga damak ti president men stoi na koi to pa ni Tangkul na hai ni loy hai bu mai koi het lo he bai koi ki mindset che Zelenong kindred peoples ki mindset che mara par ka san ki chang he bai koi ni thok ta nation hai di loy hai bu na nation na yam na ai gi marup sing inpui gi marup tu yam yawi oza chui koi le ri oza IK khawa koi le ri adaga oza kana no oza khawa na taba biti ayam ba le ri mayam se koi sumin na ko mi hakne moi bi hai bi ai koi message convey to bi please mi na pira ko directive to khatang lo ra ai gi area da chalai ge problem tho han ge Indonesian gi mi sina thank you hai bu pam ba gi khatta ma na thabak to gi har ni moi bi mi na ning sing gi ro ye ma si so moi si ro so masih di pau ki moi de video achum ba gi da bak khar to chi isa gi lam ji ka mai ngak thok thi decision lo mina se isa gi right to control to mina se yai isa gi future da koi shemin se yai aduna ta bi da mi gi jadu da mi gi pot ki khut sem da chang ga se da boss har de du ya la the rights of the Zelenong peoples or the Zelenong kindred peoples has to be controlled by the Zelenong kindred peoples itself. And the future of the Zelenong Inpui peoples has to be decided by the Zelenong Inpui people itself. Masih made koi cooperation. Pui mai di future da bo kana na shemi nge nang na shem ready. Liang mai di rights to bo nang control to bi kana na to ne. Ni na have to control to bo to ne ai u bi di. Buzasin. Yang na kan mo na kan na si. Ai koi leaders ni. Nang na decision head lo ba lan da na cha na su si. Nang gi khunang ni mi si. Ama atak to kani. Asi ana to kani. Awa ba ta ni. Leaders sing na chung na decision lo ba. Hayeng na mo tan lam gi le. Pen da ba kya le ba su. Awa ba kya le ba su. Hayeng gi khal ga ai koi. Wa khan lo pha tha bak nang ma da ba ne ba. Ngak ngak ki nuai to na phuai na le di. Kramai na lan chi bo. Kun ama ka kun ama nuai na da gi jat ki lan pu thok ka dro. Wapong intan ga ke song ga nuai ta ba gi kuki na ga di lan thon ba ya bra. Lita an yu thak min na ba tang khul na khra ga kuki na khra ga phuai na ba gi sida jat ki lan pu thok ya bra. Ma wa lo ga lan sida pura ko ya ra. Ba ta bu ya. Volunteers lai ro chai na te ai na di. Lai ga ba ni. Village volunteers tham ga ba ni. Ni na insala ko di maka to ko dam na ti. Ni na ai bu khri to ra ka ni.
इसान ngakthok yabagi aigi area aigi lam kamana tawsi yabagi yamna chechinna leibiyo kai diba adu natabida mahik changhalaga aikoi balan thopan ba yana ngai gidamakta sanar ba policy game adu di aikoi tu ba yade si khakna ina ni masi masi ai sum khra han hai kre agi political line da ai changge tawram bane do sum khra ngam na du chang kre adu da ai kona sum amu khra makha tarake adu gi samjan bo waina ai koina wari si government of India that was 2011 the same mane thaubai da oina kaura aga meeting kaura ga that was same khake ko mayam support to view ko haina di ya da public meeting to hum di underground group am same hai si aduna hai hau draga ai koina same re same as mai matang chi angam si bu pok pi khati matang maming thola ka chapala kani ma tu tawam thopam thabak tu matang tawrak ba hai ba amal leira likewise ai ko sum same gre changchili nawai na harau na awaba matam da su nawai ba matam da su ai ko chi oda kamson ne ai ko mayam si chanmin na surak pani chahi matam yam ai ko sumin na rai adabu kani mahik chang magira ai ko ge marakta ai gi asoi bi oi bra ma gi asoi bi oi bra na targa kana gi asoi bi oi bra समायना अथेम बकन मगी अखोय के मरक्त डिवीजन थो हल का हजिक स्प्लिट ओरगा लाइक लेयर्स न हो मियोल की नेचर पृथ्वी दि कना सो अमतो होना इमुंग याम बिग फैमिली मी ओ मरी हक द पान इमुंग न पाव दो यानब लेती ना मागी नुपी न मागी नुपा बु यादे मागी नुपा न मागी मचा सिंग बु यान समायना सच्चा ओरे लेबा फैमिली हतनी खुंदसु ABC team thoka lai bakatani aduna organization amada ani thoka ahum thoka it's nothing it's a natural process group ama ani ahum thoka is asum thambi report ne ba lai ba puli ba mayam si pastor evangelist hoina punmo ari baba adu sunat ba gun da yam jawat cha da ba acha athakta natraga karanta bada natraga adu ada haiba in da समायना तौखिबा मयाम से पुल्लगा नेशन अमा सेम दबा यादे हान पुनखिबा मयाम होइबगी मोर डिफरेंसेस मयाम थोक्तबा नते बा समायना तौवी कमसन मतमले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मेमोरेंडम याम पीखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्पॉन्स तौदे अदुगा सेकंड ओजा राइट टू लाए राइट टू चवम मा मेमोरेंडम पीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्पॉन्स पी दे thirdly समाज बाइन तौरिंग आई द स्प्लिट तौरे खोय के मरक्ता लीडर पुबी ngai mi leikre moina chakre leihoriba kamu di kana lit tawbani haiba haitaba kam di mi leikre nang pubi ro han aimon da sum hape pui mi yam da khang de lungmai roi na puki mi mayam military coup tawr puki leihoriba khoi mayam bu terminate tawre expel tawre adu ada tawre moina tuma na loina chakre lem hori ba some few leaders are going to reorganize the orga amu kasam jar kasam ani chao kamu ne ba je yon thok kamu ne yon cha ba su lem hori ba ai khoi di biche da wa de first formation day han je ko sem manu men tai ko ne low ki ba ot taking do amu han ko low da ne kana gumba yon thok cha le bite to cha le mangon da Amam thokpa shor shera mangona ta bo oisno ai bisi ai ko na muka kasam char second time kasam cha ba bisi revolutionary da oisno Indian army gi da oisno si part to boleti pi tar kap ga ai ko na muka kasam si ani rak char ai ko na same ki bane ishon nung si bi tap na pamen pi happy chairman happy re ai ba ai tawang le to bo ta na di mi lai tra ga di first memorandum pire general secretary ayong ibani na kadana shem thare ama lawe line lawe khole ama ma tore mateng pangwini ai pangmi leite matam du da adu by the grace of god ishona nung sibi bagi ahan da memorandum submit tawam matam da government of India na reply pirakne ba your grievances is acknowledged Noi ki awaba do ai khoi na bahap ta bi na prime minister office na PMO office na
सील थारगा डाक थारगा अखोई गिनमक रिप्लाई किरा नोइना पिरक मेमोरेंडम दो अखोई रिसीव तौरे अखोई ऑफिस ता यौरे हाइना फर्स्ट मेमोरेंडम दगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक्सेप्ट तौरी किदो अदुदगी मथांग तौरे इनफॉर्मल टॉक सी चाही की अममु होल 2022 से मतम लवेबा राउंड तरा हेना सिस्फर साइन तौदरी दने और गाली से क्वालिफाइड होइब्रा ओइदब्रा जेडीएफसी बी लाइब्रा लाइतब्रा प्रजा सिंह मोइबु सपोर्ट तौरिब्रा तौदब्रा अदुगी ओवरऑल मोइना चेक तौरेबा इनफॉर्मल टॉक्स दा अखोई सो ngam खुमाई सीने अखोई बैकग्राउंड असिन अखोई हिस्ट्री असिन करी की दमक जेडीएफ सेमब्रा असिगिनी लोइना हाइवे मतंग तौर ओ यारे भाव तारे नोई पॉइंट याम से अदुना फॉर्मल टॉक्स लेनब की दमकता ऑफिशियल टॉक्स लेनब की दमकता सिस्फायर साइन तो बताए नत्रगति क्रमाय नोंगमै पाइबगा सरकार माय वरी सागने अदुना यानब हाइब अमदि खुद अमगा थानदनिया हाइबगी सिग्नेचर सिगी तौबरसी अदु ओरगदि जेलेनो एंड किनेट पीपल्स की अपाम करिनो हाइब पोतो टेबल दो फबिला नैमिनरसी हाइबगी दमकता 2022 की 27 डिसेंबर दे को साइन तौबने लास्ट क्रिसमस है लोइबगा अदुदगी हौना मथंग अखोना टॉक्स तौबा हौरे डिसेंबर 2023 दगी हौना दी ऑफिशियल टॉक्स तब हौरे मथंग तरपसिना 9 राउंड्स लोइसले और 10 राउंड्स के दमकता नाइरी मे बी बाय दिस end part of this month masi taagi manungda meeting invitation lakadra habse ko chu expect the week adugi damak so mayamna partna do bigani habse aison haige sumaina lakpagi manung sida ai khoi si matam amada majority community oiramne adugo hojikti minority on gre मरमदी असम दा मणिपुर दा नागालैंड दा सरुक थो खाइदो खिबगी मसा मसा स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन लोइना तुवाना चक्रे अदुना हजिकति मतम अमदा मेजर कम्युनिटी ओइरमदो हजिकति मेजर आई मीन माइनॉरिटी कम्युनिटी ओनग्रे अदुना हारनगी फिबम दो अमुका पीबीयू हाइबसी रानीमा की मतम दगी 1980s ता जेलेनोन पीपल्स convention ZPC movement democratic movement oina sakhiba matam du da haibi kibne ai gimi singi damakta single administrative unit as PBU in a form of Jelano homeland or Jelano statehood hai bisimana hai mapon adu bulaga thibagi mana siban hangre solution phangode matam du ZPC ki delegates mayam Delhi de chatra prime minister unarami Home Minister Unarami assurance kiya PBT government of India na madam nang khadi thing man gre 1972 ki North East Reorganization Act ki mamang do nam sula amba targadi Nagaland da pi ki ba statehood gum Tripura da Mizoram da kano da Arunachal da pi ki ba Sikkim da pi ki ba mayam do North East mayam ki state same ki ba matam do nang isu yawan bi yaw da adu nang after 80s nang la kre after Organization Act passed of Yuvan Tungda. Adubu, I have an open mind for you, ma'am. Ranima the Haibi Kibuhani India government now. Nang the Damak Karino Amatobi Haibi, I want a scheme of Tomoy. Lay go, I am thing which Haibi Kiba Layvani. Ma Takre, Kananamu who had Tari, Kananamu Maginabi among I follow the Botari. Magi footstep to the Kanana, second among माइन तोबगी 1993 दा मासी की बने अदुना पेरेंट की कन्वेंशन से जेपीसी मूवमेंट से लास्ट कन्वेंशन होना पेरेंट दा तोकी 1993 दा अदुदा लो की डिसीजन अदो नहा सिंह अमुका जेपीसी मूवमेंट से कंटिन्यू तोकस नो हाना रिजोल्यूशन नो भी बलेबा यूथ सिंह तो यूथ सिंह आइ कना कना मी थोरक पर येने आई बसिंग थोरक पर थोकते अदुदी कई तौबताई हाइना
पंग खरब सोम खरब अखोइना ऑर्गेनाइज तौखलागा JWF सेम किने कामसोन सेम मनते सिदा मोय खन डबल लेरम याय फर्स्ट चेयरमैन ने कामसोन हान खलम याय सेकंड चेयरमैन राइट टू ने मखोय सेम ओइरमनि खलम याय नते कैसुना तब सोन खरब अखोइ मी खरा ममिंग पनिंग दि आय लाओ मयाम पुन सुमिना सियाना कौरगा मखोय चेयरमैन हापीबा सेक्रेटरी हापीबा फाइनेंस हापीबा होम हापीबा तौरगा ख्वाइदी अवाब थबक तो आई पुबि हाना अंगाम सिंग आई वारसु वादरसु आई चन्मिना नि मतम का दिमक दि हाना आई चीफ ऑफ आर्मी ओरेगा अराइना डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी ओरेगा कोई लाखिबा वारी ने वारी लिरगा दि मसा की मरम द याम थागतगा याम ngang हाना हारम बया कना को मखर दि कंफ्यूजन लेबा सिदि मतांगा अदुन आइना सेंगोक चनिंग बगी सुम क्रा आइना पनजबो वाने सुमाइना चंगसिलपने मथंग मथंग चंगाए हौजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना वारी साबगी खुदोंग चाबा पीरे अखोई की पंदम दि यामना लई मचा मचा क्लोज 1 2 3 A B C आदि याम लई अदुन मा ऑल्सो प्राइम यामना मरु ओइबा खरा आइना हानिंगदी करिनो हाइबा मतदा फॉर क्रिएशन ऑफ जिलांगरोंग यूनियन टेरिटरी जिलांगरोंग सि तुखाई ना ताहंदी खरबना अखोई सि माइनॉरिटी ओइबगी मरमना अमत ओइबा टेरिटरी अम सेम दब यादी लम अमा खदा अखोई थमिनरगा एडमिनिस्ट्रेशन अमा गे मखादा अखोई लमिना दु यादे हाबसि अखोई की टारगेट नंबर 1 नेबा फॉर क्रिएशन ऑफ जिलांगरोंग यूनियन टेरिटरी मसी पीबी दब यादे हाबसि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे अखोई कन्ना प्रेशर तवई एंड नंबर 2 for special development authority se akhoi pi da bi maram oina special oina pi da development khar di pi miyam li ba pi akhoi gi chu dilong gi chu adum no or special oil ba package akhoi di mak ta ti ba asi lak ti phau di akhoi short tar ga mi maka dum le ne ba under developing ne akhoi mi developing or developed oil khar ba khayawi developing ho se shame ang kan to ri yawi akhoi di under developed ne ba aduna at least special development authority lakri paudi we will remain third class standard akhoi dum lei ki ne ba aduna masipi da ya ya si akhoi di pressure number 2 ne and thirdly for the recognition of our identity ishagi identity che lai targadi akhoi asiba mi ga chak manare masima recognize to da ya de रानी के टाइटल पीर दी रानी की स्टेटस थमुना मसा मसु सिंगुसो ममिंग दी पीवा नो दी रानी ने आएगा जादवानाम राजा ने आएगा मसा मसु सिंग कमाई ने ले ली सिदा मा की मिशन कमाई ने ले ली थर्ड क्लास लेवल ए कोई हिंग नत्रा यारोय ए कोई रिकॉग्नाइज तो दबने गिलानों की मिशन को रिकॉग्नाइज तो दब यारोय आई recognize to ri bse ai gi loan du na ne ba ai gi jagoi du na ne ba ai gi phiro du na ne ba adu hek ai koi na ngak na chat ba matam da ai koi asiba mi on ne ba lost people mayam yaw re mang gi ba mi mayam yaw re jilanong gi manong su hana bangladesh lai ba select da lai ba jilanong sin ka dai chakre mang ne bangladeshi all loin chakra moi gi maron du ngam chakre ne नम चाल थीरसु फंगरoi मतम अमदे अखोई मी पार्लियामेंट सिलेक्ट बांग्लादेश ता मेघालय दसु लेरामिने हैप्पी वैली दा कदाई चक्रे काशी ओनब्रा गारो ओनब्रा कइनो लोइना दुम चक्रे आइजो दसु लेरामिने अखोई मी सिंग मतम दु मिलोन वेंग हाना कोरमनि ने होदि शरण वेंग हाना कवर चक्रे ने मीना अखोई मी लेत्रे likewise तब आई को सुमांग की नहीं मोय कत नती नंग सुमांग की ने बा आई को आइडेंटिटी सेफ तो होतर गदि आई को कल्चर तो फजना प्रिजर्व तो हो गदबा ट्रेडिशनल वैल्यूज मयाम नो आई को फजना थमो गदबा अदो हेक नत्रबा नंग करानो मी ना हंगकनी आई इनपुई ने हाना फाव सारगा याम बॉस होइना ngam ngam पावर को ने लेबदो नंगी आइडेंटिटी दुना नेबा culture tradition have se ko hek mam ya isa gi nak oi hai se maram di
loss of culture is a loss of identity hai bana isha ki identity se nga khan na bagi damak ta ai khoi da lambi special status oi ba shembi da ya de ha si ai khoi pressure number 3 su da lei asina taba ai khoi draft proposal da wai na di si education gi oishanu natraga transportation gi oishanu natraga health facility gi oishanu ya ba college university gi ama gi military sing gi damak ta kem hangba natraga regiment hangba shemba khotba gi yam yaw ba aduna negotiation matam da lakani kya phau yai ya di ha di negotiating table do waina uthok da pot ni aduna ai maru oi bu point ahum ka kai lo thok ma yam sum khara ai bane wari sanare moi su understand da government of India matam da government of India gi interlocutor oi se ekemishan oi rame ekemishan na nation aim gi su interlocutor oi lai bane nation na wari san pa su mani ai khoi gi damak ta khara apik pa mi pira ko nate khara sa go mi pi ya su nate moi na sari ba mi du mak ne ba ai khoi na su sari ba ma understand tawi yes noi gi maram da ai phadana learn taw khre khang su khangi noi hai de ngai su ai khangi maram di ai study taw lo la ni noi gi maram da but noi chin ne gi su directly noi na su hai bi khre aduna asi lai ko hai bi ma na khra khummi gi ba ai ko na talk sat pa matam da 1 up to 9 round sat pa gi manung da ma na khummak ba khra hai ko wai khra ai sum mayam da share taw na mu historically speaking ma na hai bi se history da sum yenga ga based on na yengma matam da Jalanong movement is older than the Naga movement. Naga ki movement ki Jalanong movement na di hali hai bisi history na di proof da way bisi masama na hai ne ba ai khoi na semda laga mayam da ta ban wa na hai na te ba masana hai lo ko ne government of India ki representative na so we understood the history and struggles of the Jalanong people aduna we have the India government na bahab tai khangni haibadi nangi history aduga nangi movement nangi struggles hotna zarakpa nangi mission awaga tarakkiba mayam do akoi bahab tai ko haibasi number 1 da haibe and number 2 India consider Jalanong issue and its people close to a heart India na khangni consider the we have maramdi Jalanong issue aduga noi gi mission do India ki thamoi nam da yamna nakna thamli nakna lei hai bi ma hai meaning noi na tori ba thabak che genuine oi ba pot ni aduna noi gi damak da solution is a yes solution pi bam ko e pik pa chaw na wari cha gi makha pole adubu noi gi damak da di there is something you will get something but they will get nothing hai masama hai maram di naga gi talks process se positive oi de pi bang amoi da ni re naga na to ka mai na pi ni government of India is not in a position to grant separate constitution separate flag aina India ji mahut on wari chabami aina pi bang amra India pi bang am na po to ekemi sai na pi bang amra aduna tak padi lambi lak thokre aduna ne you will get something ai khoi ba Jalanong people sing whenever you will get something but they will get dai have the initial singo mo khoi ni krisu pangoi maram di lam hela sakre pi bang am ko to hai ha ba madam na yadre adu ti mo khoi ni krisu leite but nang ni damak ni khada oi su nang di pangani masimal bhab ta ko hai si ma na hai ne and thirdly we understand that Jalanong People's Convention movement is a democratic movement and the current movement through Jalanong United Front is a new chapter of the same struggle. Oi, matam amad 1980s the democratic process on the JPC movement adudi kuchu khulai pai ba group nat tabi da chalam me noi ai ekoi gi tamak ta sumaina tobiu hai na raniman president oiraga changjin gi ba democratic movement oiram ne adubu hojiki noi as the lani ama oina kusula pairaga changak pa movement ase ai khoi tunga na lodi
Rani matam ki movement to ga ZUF ki movement to ga changak pa se amatani hai bi se aina sum count tawi maramdi it's the follow ups of the Ranima struggle Ranima na niramba honaramba poto masa masu singba ai koi the POI ai koi ni bana anau pot chungni ni ba like matam da ZPC movement da hai bi kiba ni kiba pot adu ka kana ba koi POI na ni se adu na government of India ai koi ki maram da yamna understand tawi hai si mayam da ina sum hai jage. And it is a good thing that both arms group and Zilangong civil organizations are on the same page. Nungai ba amana ma na habi wari do khatna mu ai na ai se misagi wai sing do nungai maramdi nungai pai ba group ka pai da ba group Zilangong civil organization singa punna wari sabala min na do talks ki damakta Zilangong State Hood Working Committee hana lay other the members Assam Manipur Nagaland gi akoi kano tawri mi je khandat la koi chala wari sari aduna ne ma u do nungai peli abi maramdi noi hek pun da ba matam da solution si kara laptak na lay ado hojiki ZUF na hire basu noi ni yare hai asom na hire basu ZUF na su yare hai ani mak points amat maya ida thamaga asida akoi team ani gi apamba da sine hana people's ki pamba si nongmai pai ba group na pamba si hari si amato oina puthok khabni na solution is yamna naksalak pa hai do yamna nakna lai masigi damak ta igi nongai ba amani hai si man hai natakni mana ZCO sing na kaino ama hai ro CSO kangbu na ZUF na yade hai akoi na horak movement ne kri noi to ya ro ai na hai ro ori bo solution gi wale ti akoi na kaino ama hai ro hai this is a people's movement praja ki movement ne noi ZUF to ya ro hai mo na kaino mangang khalo ne solution gi lambi du lap thok pa na tra adu gumba oppose to na bi anti elements me am do law ina hundo aga amata oina changmin na pa si government of India gi mak di jam positive oina lawi ha bi so ai samai jage aduga amana Manipur gi crisis ta Zilangong gi mission na kari involved to with ba partiality lebi da ba michang mikhai lebi da ba saruk chung yaw da adu gi damak man appreciate to ro ne wa ba Metai kamu na su request to ro maru wa na ko ZUF singa ai se mai praja singa budi haira piyai haira kam da yai CSO singa di adu ai khoi da phang ge experience ki matung ina ra ha ru singa si hai ba achum ba oi karo masing ti ba ngam re Zilangong Union ha ba Zilangong Baudi ha ba Rongmai Council Zemai Council Yangmai Council Inpu Union na ta atok ko me am yaw Joint Tribe Council ha sem ga pau re asi ko ma yam do uro ma na hai re ba adu ko ma yam do oi masa di council lai chino kai de adu bu political goal tamna chang se liwa lambi de di noi common goal amadi thamma ga chatmi na ba kri kai ba lei moi gi mi se ai na sing si ai khoi na hai long thok ko do moi na har ko ma tam dai koi kri hai ni marak marak di ikai su nam mo ma tam su dum yawi ha su ai na song trai ni ngune adu bu we must continue our engagement wari sanari ba chathari ba talk si di koi makha ta na chathaki gine and it is yes for the Zilangong issue to solve ai ba ma si yam ta thok na mana ai koi mayam gi mang da mana law thok ko madam da talks team mi 20 mo ko ma mayam na ma phuwa phura ga mayam na som no ai ba su phong lok ki gine ma si gi matam ra Zilangong problem solve ta na gi damak ta government of India na yes YES ai ba si solve ta gu da ni to wi are wai makha ta sathar si hai ba gi harawa wai bu sumana phongdo pi ki ba adu mayam na suna khara hai ni mani adu na ma ko rasu man hai bi si kri hai we should discuss about the practical approach oi thok ko ya ba ma gi feasibility do oi thok oi da ba naga sing ni ba gum na ni ga le ni tha da ko na angang na kapra madam da angang gi keno gi damak ta la ma ga ya mu thema angang bu la ma le ba ko phang ngam de likewise pi ba ngam do pot to ai ko na ni ba si ai ko mang zen ngai ha ga gi mata ma su man ai adana practicable approach
ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯅꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯖꯦꯂꯦꯡꯂꯣꯡ ꯈꯛꯇꯅꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ NACN ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ NNPGs ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯈꯪꯗꯦ they are going to the wrong opposite direction lambi tumana sakre but you the Jelangong top team or the Jelangong people is going to the right direction achumba lambi da no yaujik phawbadi noi chali noi lebak yam phawani ko mi kharadi lambi thaidoga sakre adu noi di haujik phawbadi lambi chumna chali आइबना चिंबसी अखोइदा थाजबा जुम पिरपलै ओइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी याम अखोइ बु सानब सानद बाहायसी लेरमसु याय अदु अखोइदी विदिन इंडियन यूनियन के मखादा अप्रोच टॉपिक मरम ओइदना सुंछोय सोइदना अखोइदी दमकदा सॉल्यूशन से पिरकनी हागसी आई इशामकना टॉक्स बु लीड तौरगा चटपनी अमना आइना सुम खंगबा ngamba थाजबा लई है बसी मयामना सुम आई तेलम सुम खर शेयर तौरबने हाइसे हेक मीटिंग तौरदी NACN बु यामना पनबगुमना सुथोए हाइबदि पनदब यादब मतांगना अतोप नागा की पॉलिटिकल ग्रुप सिंसी फनयामनदी होय मतांग खरदी आई लौग्रे आई टेंशन नगासु आई होनरगे अतोप ग्रुप मयाम से नागालैंड की इशू अखोई मणिपुर इशू पुलप पुन्न येबा मतमदा 30 यौनिंग चित तौरेबा ग्रुप से सुमायना तौबगी मरक सिदा मनुंग सिदा हौजिक हाइबगुना NACN हाइबसिमादी अखोई जेलेंगलोंग किंडर पीपल्स की इंटरेस्ट बु खंबी दबा नोय तौबु याबा हान हेता अखोई बु डायरेक्ट अपोज तौबा लांग सोपना निगा मी थारपा लामी कया कया थार अखोई की अंगांग सिमो हाटकिबा फारगा हाटकिबा काटरगा हाटकिबा प्रजा सिंह बु यामना कंफ्यूजन ओयहनबा प्रजा सिंह की लीडर सिंह बु यामना चमंगनबा थोहलगा मागी मखाद लेहनिगा ये दमक तौरपा अदुगी मरमने NACN आयम हान आइना हेता खुद थिलगा ngaमसे ngasisu yengse मागी मरमदा JDUFP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरेंडर तौरबु कांगबुने योन थोखरबनि मागी राइट नागाबु यम थोकने जेलेंगबु यम थोकने करिगुंबा मोइना हाइबदे इलिबा कइना मक्तरो मीटिंग सु चखनु हान स्टेटमेंट ऑफ थोइने जैला रीजन याम फागी दावा याम मैच्योर लेवल लीडरशिप अमन सुमाइना हाइगदम नतिने आई केदामय हाइबर नोइबो NACN मीटिंग चखनु हाना माना हाइबु आई तो हाइबु ngamiने सुचक चप या नोइ हाइबु याइने चक्कदबने मीटिंग हाइबस्ती कना कना कौरबसु करी लेब्रा ओजा चुमथोकपीबा यारगा चुमथोक लोय अखोय लालगना होय आई खर लाले हाइर लोय अदुदा as a people's ओइना लेबा हाइबसिदी मयामगी दमक सुबने हाइना मासु चथोक लेबने अखोय चथोक लेबने आइना कौबा मतमसु नंग लाकदबा मीना कौबा मतमदसु चफम थोक ओइरगदि चक्कदबनेबा और चफम थोकतबा ओइरगना चफम थोकतबगी वारी अमल ले अदु नतबीदा अदु चलो तकनो कोकनो JDUF लान तौगनो हाय अदुना मोइन कौबा मीटिंग द चकनु हाय हायबगुमसी दिस इज टू सिली अंगाम मसाना फावांग अदुंबा याना लेबक मसा तादवा याम अपिक पुरवांगा ममीगदि रेस्पेक्ट तोमने लेति अफबमी अचुम मंगांबा नागी प्रिंसिपल लेबा मी बदि एकोय मतम खुदिंग नमाबु थगल हायना अंकल मेबादो एकोय अफब मतंग दि एकोय थगल लिना प्रिंसिपल लेबा मीनी मागुम करिंग लेरम दगदि नागा नेशन सि योन थोकमसु याबने माना कन लेप के हसु फाउ लेप बिबनी मा सी खकना करी ओइराकनी नागा के लीडर सिंचे मचेत पसेत तारगा इंडियन यूनियन की मखा सरेंडर तौगे हाना रेडी द गायबुम लेरे हौसिक फाउ हौसिक सु सरेंडर तौगे लेरे असोयबम तांगना सोई सिदि अंकल मेबा आइना हायना अफबदना अफाई मादी हायना हायना मतंग मतंग द कोइ खंगगा पॉइंट्स तो सेग्रीगेट तौबा हायगदबनेबा तोमान पुथोक पाइगदना अरानबा पोर्शन असे अचुम पोर्शन असे अफबा असे फतबा असे हायसी पुथोक वांगांगदबनेबा खजिक सोयरमबगे अफबा याबु कथलगा मानि फतबा हायबा याबा
असिगुमन सिंजे कोई खंगदोअगा थबक तब मथौ ताब्रा है लीडर सिंह अना निंगजबने येंगो मयाम वेलकम तवे माना सोमदल मागी खुंद लाप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद थिला निमित टॉक ताएबा माना लाप निमित सेनापति लाप निमित नक्तो कोई टॉक्स फमने you see how the government of India is dealing with the Nagas Naga na asok sine tawringa to gilang gi issue noi gi dabak ki tungan lai ko ni nang gi maram di na muiba na senapati visit to somda to ai khangde ai koi wani di makha ta chana adu gi numit mak ka senapati mak ta muiba na la ko numit to ai koi talks ta dina see the importance of an issue, the importance of a movement is being recognized by the government of India. I know I know I koi thadok te ba aduna ne India gi bichang chale ha na mi na khut thili do chat ba ai ba ma ni chat pa government of India gi makha da chali ba di ma ni adu gi point ai chap chap pi ye hobi ai hai ke ki be ade ai koi ni ne maram cha ra mi ko pung ki ba se ai koi ni ha ne sandang pi ra ga kai no to bu do uncle me ba na senapati la ko do pa mu ba da ke pi se kaya ang matang mateng pi se जात की दमक लेबा की दमक अदु की मति कप थोगा वर्क प आन नजि शिरंगा की मतम ला पाव द करीमा हो कोइना हाची निगा करी दकर ले तक पीसी थैंक यू हाची अदु बु आइन हाजी की मरम अमल ले बिसिदी करी गुम मान ला पदो सोल्यूशन पुर ला प ओर मदि कि अमो हराव ने कोचु लाई परे ai कोचु हुकनी ने मोन चलगा पछा सेंथुम की हम काय है कोई के एरिया नि मी क्या टॉर्चर तो करे मी क्या हट करे मी क्या दी तान करे मी इन क्या दी इन कायन करे यें चेबा अदु को मम्मी अमदु न मयुम हलाय हाय बगी हराव न मयाम न ची कुम हाई तो बुन तो रि के yin मक्रो आई दी वेलकम तो दे खिने लोइन वेलकम तो ने की बगिरा कुकी सिंग वेलकम तो वे मैtai इन वेलकम तो वे इवन कंसोन फॉर वेलकम तो ने Nation yade जेलेंगो में मरम द अपोस्ट अपनी nation yade आना हाय बट मिस्टर कामसोन दो we welcome the homecoming of Mr. Muiva हाय ना हाय ने ना ये आईडी हाय ना कनाबु welcome तो होता बा माँ हम किन कनाबु welcome तो होता बा मतम ना के हिंग बया ना ये नमक तो चेन थोक चेन से तो मीबु अशीब मीबु है तो हिंग हन बा नोई से तो ना नोई तो ना आईडी लीडर सिंगो ने आई इमुंग ओइबगी आई लीडर सिंग ओइ इन हाय या हाय वन सी खमे मी बु हेक हिंग बा होन न देबा नोइ दि हिंग हन लेबा मरम दी जेडीएफ लाइक 300 मसा मंग डिक्लेयर ऑफ मी ने 26 October 2019 द ऑफिशियल ओइन मान डिक्लेयर ऑफ मी ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द वर्सो सोशल मीडिया द वर्सो प्रिंट मीडिया द वर्सो मान डिक्लेयर ऑफ ने जेडीएफ shall cease to exist जेडीएफ लाइक 300 ने and March election unification है ना मसामक ना official on law talk upon ने ची लगी ने अदु order तो law talk है अमुक आई JDF ओए के हाँ हर कुछ कदाई लगी दे इंगोन उल्लो ना आई लगी पे हाँ मी JDF लगी हाँ नोई ना हाँ welcome तो रोकरी कभी खोले ना नोई कुमाई तो वे अदु नोई ने हिंगन ना तरा लगी तो मी बोम लगी अनुसरी नोई ने बा Joint Tribe Council की convener, Inpui Union की president, इयाम्बा मेरा साव इबानी तो इन्हें करना नहीं, आई इयाम्बा कोई मासी इनका हुआ है मैंने, इसी ने ना हुआ है याना, इयाम्बा सोएंगे नहीं को, तो वो ना, तबक में याम से, कामसोन को support तो यार बखत करना चाहिए ना हारी को याम से, step low बा, हेट तो लाल बा, नंग को खत तो वही ताकने को, जिलें लोग काबू नंग बुलेट किन्हीं हारी नंग था जब नु, जय मलिया में रोंग में लोई चेन हो करें तो मत अंदर पुई में मिसा नंग ले हाउ वान नंग बाय बाय तो तक नंग खाऊं आई आई खब सुन मुख याव ने नंग पा ओजा हाय ना सुन मरा आई अदुम फाव आई खलु दे खल बताई नंग की मरम नंग लान तो ने ऑर्गेनाइज तो वा नंग की गिन मक सी तो वा आई हाय अस मदुमदी आई सु खन था हो दिने नंग ना हाय सु तो में सुमाय न मरा पर एडवाइस सजेशन पीना सिने आना
होय अना है इचिन इना होय आई खर कन हाय रम जाय याम FIR हेक लॉन्च तबम तम नंग मयुम ले लेबि यारोय नंग लीडर ने हाय से FIR हेक लॉन्च तबम तम नंग मयुम ले लेबि यारोय मरम दी नंग क्राइम्स नंग तौ खिबो मयाम दो नंग दी लान दे हाय रम याय लो गी मीडियम दी नंग असोय बो मयाम याव ने बा हाय बन चिंग बसे एकोय इचिन इना सुन तान नर लापनी मा बो लीडर ओइगनो हाय बो नते इनपुट सिंह मरब खर क्वालिफाइड ओइबा वांगाम संगाम ओइसनो करी करी दो ओइसनो नंग नि हान आई येगी बनी यामा नंग खमी हिस्ट्री सु वांगाम संगाम फजन नंग ngam ngam अदुबु मीन इनसेल लगा जिलेंगलोंग जेमाई लेंगमाई रोंमाई ना लीडर ओइदि यारो हाबगी इनपुट मसा को पीर सीजन ना हाब मतम नंग थुखिबा लांगदो नंग होरेन लिथोक ngam जो हाय ना मसी आई नहा में सुख आला लो नमो न सीजन न बने नागा आर्मी सिंह जेडवे कंट्रोल तब ngam दबगी एरिया कैप्चर तब ngam दबगी जिलेंगो मसा सिंह मुल्लै रे जिलेंगो मसा सिंह खना हनगे न हाय सिलक पॉलिसी दो इनिशियल के पियापो प्रोग्राम पॉलिसी दो भाप ताओ नम कामसोन मो हिंगाली के kana नो इनिशियल आयन ने ओ पाइले तो चीले लाइक मी ना मतें पांबी नंग आई होय फरे अदि आई बुम मतें तो बिगदब ओरेडी हाय ना मी की मखा संगसल लगा चेले बमी ने कामसोन आलो मी से आई की इमुंग ने आई की सगाई ने मापचे यादम मफम दी याद तुम हाय बता कई ममा ना पुनिंग हो रहा पुनिंग हो मुल वारी सागनी मतम साबदा मतम साबदा हौजिक फावदी मा लंबी लाना चले अदुगी दमक्तनी मागी मेंग पल हौजिक आई ngang से रखिब मैम यावरबने अखोई मरक्ता अदुना मैम भाप तमिनसी लेरिब सिचुएशन सिदा करीम लीडर अमना हेक्ता लाना खोंथांग सि थांगवरबा अखोई की लंबी से हय हवत पमंदब याय हाबसमदि खंगसि के सोंगदा तौखिब थबक मैम दो जेडवेब हाय क्रिकना जेडवेब नो वॉलंटियर्स मैम पीरगा पुची की ओइब्रा नत्रगा वफोंग की ओइब्रा मैम चलगा एनेशन का यावना कामसोन की लामी ने हाना तौ कीबा मैम दो एकोय उदब नते मेताई सिंह थगल लगा आई जदुए पजन थबक तौग्रे खोग्रे कुकी सिंह तौबनिना ओरिबो मेताई सिंह तौबिरगा नमो कुकी सिंह आई जदुए पजन तौरे हारा कने मोका एकोय बु यूज तौबगी पोत तो दे एकोय इशाना wisdom knowledge है अमा wisdom है अमा ले जाए कोई तो किसी पार के थोक दबने ते ये इनका थोक दब पोस्ट नते wisdom है बिसी मस्ती knowledge का तो पामा ने कोक तो दिशाना रहेगा हाँ नसीमदी चुम्मोन सिदी चुम्मी सिताव दब यादे है बना चिंग बसी सिदा खल्ल थोक दब पोस्ट ने बा एक wisdom है बिसी कोई विस्डम चलाइबो मतम ओइब्रा हाइबसे आइना हाइनी करी कानिलो याइनिगाई नमक कानिलो थुआइनाई नमक जेदवे सेमरा मताम सार थुआइगनी याइ चकनी याम चकनी मताम सार यावर अदुकी नमक तने अखो जेदवे फॉर्म तौरिबसे नमी खुदिंग नंगोन सोप इमम खै लान हाइदी आइगोन सोप इमम खै लान सि लोइबो दाइओने अदुगुम लान मयाम तो हन अभिदमक्ता परमानेंट सेटलमेंट अमा पोरा हंसारदी डेमार्केशन ले हलगा लमदो मसिदी नगागी सिदी जिलेनोंगी सिना कुकीगी वरिबो सिना मैताईगी हाइबा खाइदोकपा पोतो तसेंबा नंगी आइगी हाइबा पोतो सेंदो अंगे दिबक सेटलमेंट लमी दु थीबनेबा अदु वरिदी लान छोकिंगसु सोकोरे ला लेते पॉलिटिकल इशू दे कनासु बेस तौदे कनासु वखन चंगदे पॉलिटिकल इशू दा वखन थादद्रि पावदी लाने दुम लेरे खंगो मी बुचलगा मी गी युम कई थुवाय ब थिंगाय ब तबसु कुदी पॉलिटिकल गी लाइन सिदा चंगा कना अथुब मतम लोसन लो यागलगे हाय बसिदा वखन थादबदि क्रि काय ले ओय लान सिन सिचुएशन कंपेल तोरा अगदि एखोय थेंगा बता नोय बुकरमा ना कोय येन लेगनी मी चेन की भी है माँ जिलम ले
मागी एरिया ले मागी डिस्ट्रिक्ट ले मागी स्टेट ले नागालैंड कांगू अखोई करा चेंगनी नादो कदा चकने अखोई लेफाम नंग कदा चेंगनी तौब तारबने अखोई से तौमिनगदब अखोई से कई ताना नोम फतक नोचु लातेना अखोई कौबगी नंफुगुन लापुआने बनोय अखोई एरिया से प्रॉब्लम ले कमाई तौसी है कना लाप्रा लेंगमाई की लीडर से रोमाई की लीडर से इनपुई की लीडर से आई हागी लान सोकदब मतमने कदाय चकरे जिदोय भाई तानब मतमदि ए चिनाव से सिचुएशन से यामना मोंग तारब त कमाई तौसीगे नोय करी खल्ली हाइबन चिंगसी कैंत कनासु ताननिङाय मी थिबो फंगनेने अदुनने हौजे आई खर कन नांगिसे अदुन हौजे लान लम खर मुनखिबा अदुदि पुनसि चुपमा मुनबा याबनति हौजे खत अमुक हन लौदब यादे हाबो खन थोकसिना कनाना इनसिलिबा मतमदुदि चाहि तरा कुन ममांगद मुनखिबा मतमदुदि तुम लेरिब्रा रोंगमाइ से लेंगमाइ से इनपुइ से चाहि कुन ममांगद मुनखिबा मयामदुदि मुनबा नत्रा अदु मतमदा करी हाइदे लान तौसी हाइदे ngasi khak tawning ibudi kana hai noida lan tawsi hai na mi ki portion yarataba ki har purda nang na upai later ga mi ki jadu da mi ki laiwa tinwa da chang ki bana tra khoi masi de khoi bana khangdok che lan sok na basi dilai imung manung da kana na phat ba mai purai lan tawsi hai ga tawru loi tawbu ya da ga tawdu mi wari sar ga loi अदुबु इचिन इनाव कायना निंगा की दमक कनाना लाम थाया दि आई हान पुथोक तो यावे नोय सोरे मतम चाब मतम महमद नोय आई दिन बले न हायो नसाई अमुक हलके करी की दमक एनेशन सरेंडर तो याबरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा आई हाई याब आई हबि अमुक लाके एनेशन से 1977 की जुलाई 25 द सिक्स साइन तो बनेवा Prime Minister Aki Gujral na Prime Minister Oibam Tanda sign tawre adu mo the first political talks asi nation aim gi se 1st August 1997 to the my first talks it thare moi talks to the yana kiba makha tan wari saga da ba gi moi gi principles kara moi na shemba adu di kari no अदु की मखा द ओइना कोई भी वारी मखा ता सागनी हाय हाय की पॉइंट्स में याद आई हाय दे द टॉक्स वुड बी अनकंडीशनल नंबर 1 हौजिक सारी बचत थरी ब टॉक्स से अनकंडीशनल ओइना वारी साग द बने हाय बनेबा अनकंडीशनल हाय बदी कंडीशन अमत लेतना असीदी तौब यादे हाय ब अपन म करियम त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न थिंग दबी दा unconditional oina wari saga bane adne ba ado hiji condition piri ne government of India na haile separate flag yaroi separate constitution to yaroi kadai unconditional nasagi unconditional kadai chenge this is point number 1 moi surrender to ba unconditional har mo condition ki makha wari saga le re je we surrender to hai mani han surrender to ba and number 2 man surrender to work no the talks would be at the highest level that is in the prime minister level talks say quite the wang level the prime minister level wari saga wani ko prime minister level high na high ki do prime minister ka wari saga no ubra tabra so ko ra se quite the wang level prime minister level the highest level wari sani ai do AK Mishra की लेवल का AK Mishra चेंज हो गए उसी अजीत लाल नंदा आ गए सरेंडर नंबर 2 अदुने सरेंडर नंबर 2 हाईएस्ट लेवल है तो लोएस्ट लेवल वाली सारे यार माने बा सरेंडर तो बोलो एंड थर्ड मान सरेंडर तो उसे कहीं the talks would be somewhere outside India that is in a third country है उन्हें बा India के मनुष्य तो वाली सारे यार वो talks ऐसे India ma pan da third country do wari saga do ne ha ki do ma pan wari saga pura
kari country do wari sage surrender number 3 ai hai bi sum la no so sum kan da bi ti mani na surrender ha to bo jadi we ti ngarang ha da tri wari surrender to ya so ai bu ngarang la han ta ngai ma di tahi ya bi ma na surrender ha to re hai na sai ga ya mo ne ma na hai ram di ai hai do ko da ne na ga di mai ai yon thok ko pam de ba ai mai di yon ga ne ai mai yon na ta yang di machine has lay for more than 600 rounds of talks what wari sha na 1997 में जब पाउला પછી सही क्या वो सो गए 19 years हाँ 29 years सही गुणपन चांग पसी पाव द करी लेगे 600 rounds of talks है ना वाली शादी मशीनी only within India मसाई में पानो वाली शाद गदो बनी है ना हाई की बात दो इंडिया की बनो तो तुम वाली शाद लाख क्या ला मशीनी है ना हाई नहीं मशीनी मादी surrender to ya da mi ama bi surrender to ya ya mi ama gi maram da judgment to ya ma hai bi si ma si su chum da right di khal le ko yang ai ko di thagat pa sa ba ai bungo noi jileng rong ni ne naga national movement hawar ko di ai pau ja do nang na hawar ko ni adu di matang smai na la ki ni ne ipa pio na as a pio ko na matang la ko ni ja do nang ni matung na adu matung ai ko gi ko na la ko ni hai ba Ezek yo kilometer yang na ching lem ba observe to ba na taka honor to ba Hebron to ki ba ai u de meng de thagat ba ha ko ja da nang ni no ki first Matthias naga national movement ke tamak ta horam ba ha ko ja da nang ha do chin de hai ba thamak ta di first pioneer wa mi thagat phang tho en ti ma ge Hebron ke no su candle lighting to ke no flag abung wa ta mor single ka na half flag to mor single ka respect to thabak to honor to ke thabak to na lai pare amak to mor su kaluna nang na horam mane ha du kham ni ga je namak to ku na adu di to de maram di to ning de ba maming thak ta ai khoi gi mi bu lai ya ngai ge namak ta jelero ma sa sing chen khni Napa mungkin history kang bagi, aduna asyik membuat jadu si pucuk aga, mau kau pak dia dia ambil celak ko tusil ni ba. Asyik mau iman hai dia bagi macam hai ba, hai ada yang ni sih, buat pura ko. Naga the leaders, top leaders, TH Melbourne hai, aku ini hai, first national movement dah kena tahu beri. Ma bu lai ngai chana ri ba pot di khang de ba ara hal la ga ma ji ma kha de lai han ngai ge tawra ko pot to u ba phang ni da mai na chin ma da ko hi ta yo ga ngam ma adu ma sta de ai ko accept ko da ni ha si ai na ai ni ngane yengo mathang thok hi ma yam je uncle Isaac Chisisu gi machang pa ikato Chisisu na nation thado akama ni cheli nation gi founder di Isaac Chisisu ni ne chairman of the NACM IM 1975 the Shillong Accord signed to gre ya de ha 1980 the NACM form to gre matam da NACM IM NACM khablang ha le ram de aman to oi moi ma ram ji punna form to ki NACM se 1980 is that adu di yarak to 1988 the khablang na tuan sang gre chakre ado Isaac Chisisu ga TH Melbourne amuka NACM IM form to gre aman NACM khablang form to ta ki na tra adu kuma founding chairman gi machang pa ikato Chisisu na kri eastern flank join to we NACM thado ga masi si ai di lai pham na te ipa na khot na ram bane ipa gi legacy bu ai tuga ya na te adu bu asi ai gi lai pham na te maram di Quran chin thi bana thalaba lam mafam Sinia masak kham da balam achumba bichar to da balam pham ama pin ga ga mak ta chen pi ra ga ka balam promotion ka na ga mak ta CEO oi nga ga mak ta finance oi nga ga mak ta ai khoi su lai to ka mu di finance to ko chu pang de na pilon sa su oi pang de na
collective leadership की member कोई भी फंग देना पचा अरे अरे बखरा खतर पचा नम चल लगा आई बुशी तौही दबी आदे आई बदुदा चलिबो practice आई याव रोय आई जे चिसु की मसा ओरम सो आई याव रोय ना इनिशियल थादो अगर चकिव नत्रा this is the proof this is the evidence ये कोई शेम ngang मन तेबा अशेम थोकी वाली नेबा इकुई कुई द्री थोकी बदो करी के दमक ईस्टर्न फ्लैंक तो खाने चकी इनेशियन ने ईस्टर्न फ्लैंक आरी बिसो इनेशियन हेब्रोन हाय अमयावरी इनेशियन मपान लेरबा फुंथिंग खोई कांगुना चाइना द लेरगा करियुम सिसफर कायरगना लीडरशिप ओरपो यागदर हायबगी मी की मपान की मतेंग लौ कमाय नामु सेमप यागनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मतंग नागा सॉल्यूशन की दमक दी नम खायर लेरे अदु ओरगदी सोयदना कोई सॉल्यूशन फंगदबीदा मुठी बिसु याय हायबगी लंबी या कोई मपान चलीबा इनेशियन कर यावरी मोय की मनुंग द फैक्शन किया लेबा असिने थादोखरे मिशन चलो है चले मान थाबी की ममी सिंगी दमक चेंग कापी दे पैसा पी दे रेंग हापी दे प्रमोशन पी दे अदु की दमक त्रा ईस्टर्न फ्लैंक थोक की बिसे हंसी न करी हाय होजे अब्सलोम न करी हाय सीनियर टॉप लीडर सिंगी ने आर्मी चीफ और ममी ने हंसी लेफ्टिनेंट जनरल ने अब्सलोम हाय से पेन द खोला मोय लाव से आई खोय को क्याम कोई न बिट्रे तो बनी यारोय है ना लावरी से अदु न मोय मसेन यामर तबगी काप खरेना इनेशियन ईस्टर्न फ्लैंक कामु मी मरी हाट खरेना येंगो तो इबो मयाम से मोय मसेन नि सुम इमों मन खुद छन बयार के लेरगा आई खोय देना याम अफाब सार सिद फटाफट कैंपेन तौरगा सिनि हाय हार वा दो खोय इलेवा खोय खनाव वा करी की दमक तो आई खोय लमद लान ताहन निंगी बिसे हबि आई हारगे नंबर 1 जलेंगों की पोल मूवमेंट से सिहन ब पामनेवा मसी लेरगदी नागा नेशनल मूवमेंट से पांगन सागत प ममरोय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेग्लेक्ट तौरे जलेंगों की मूवमेंट ले फाउदी मूवमेंट को एकोय ना पाम सागत प्रो हान की पा इपु या तक चमक मूवमेंट ने सिदे मचा मसु सिंगा चतनी गना चतकने अदु की दमक एकोय फॉलो तबो वानी ने एकोय ना हाइपा सार पुचेम चम ओरेदी अरे तो खरसे एकोय लाले हाय बियाय ने अदु नतेबा अचुंग लंबी दो एकोय ना स्टेप्स तो एकोय ना फॉलो तब संग जबवा तने अदु मोय ना हातो को पामे ने हान की हाय करे ना प्रूफ दी हाथ कने हल्ला असुलो भी रोय हाथ कने चिपाव हाय कर नुमय मुल्ल चप कांगू ने हाथ कने हाय ने करी नुमय मुनबा मान मुन की बुदे एकोय लमदगी एकोय की एरिया की थाम पोत दी चा की मथक ने माना लौ होन की बुदे 1993 की इरान दा एकोय लौ दी मपन नकनी ने एकोय की लमद थोक की पोथोक तुनी ने एकोय ना अमुक लौरी बसी अदु दी किसु हेन लौरम सु पावर का लेबा नोंगय दो अमु हनगे ने करिगुम्बा मोयना को पामदी जेलेंग पुल मूवमेंट को एंटी तवदरा हायो हान प्रॉमिस तवददी जेलेंग पुल इशू आई ना अथिंग पीर रो आरदी नोंगय को पीगेबा अदु मा या तर येंग सेबा अदु नतेबा मोय की थमोय नुंद लेबा मोय की वखन लेबा नतरगदी अतोपा ग्रुप मया मा अकन ब क्वाई अकन ब नगा रेवोल्यूशनरी ग्रुप मनुंगदी मा वरिना लोना हातो ओन अतोपा मया मसु जेलुआ की ममा में लाइकी व ग्रुप हम करिना करी मा तवो नंदे आई खोय बु खत तवो नमे बकना मा क्या मुक यें थी राय खोय बु क्या मुक येक नब्रा मशीन ने कोई ना हमी बसे जेलेंगो पॉलिटिकल मूवमेंट धीरे तो पामे मुथत पामे मा अदु की मरम ना हेक्ता मान दी मुथत ngam ai khoi machine lan tho alaga volunteers oibra kana oibra election ki favor da oi halaga ai khoi lan sok ai si moi ki target number 1 moi ki objective number 1 adu mak ne ba adu di high bi ya da ba moi di jet we bu taw nga ki ko volunteer sem ji high bi ya de ba jele ma pro movement chu hatok to bi ya de adu ai khoi taw si high bi ya de ba
aduna nakan amada yam singna sema ko pon ne ba jedu ya ko muthak ko wa ne ha ma khang ne ba atop group mayam tho e mang ki tho e shem do e loin surrender to ki maram ni ma ki historical background lai ti ai koi di history the best or ga la ba me o shi ne yengo channe lom the thoki ma mayam do umla thoki pakans thoki ikoi koi den loin shem ki ba he ta mang ki ba shem maram di issue hai di history base or ga ma ba Senapati the people support group same kina kari ji hausi phau laiti laiyuna nongmai aduk mula chakhibu de se pomrang mi sing pomai kamun na chakhiba matam do nongmai kuntham pai chakhibu na tha phabra amuk kari join to kibu do atop sing di history like loina halakani chakchano halakani moi calculation do adubo jelema masa sing thokhrdi pak halak wai ko jelema leader sing kai to lei angkan mi ba na ha ni ne jeru sem no meta ene sha ta li top brass leader sing jelema leader sing chai ni ne noi kai to lei noi na cha sung noi na na sing ta noi kramai na tumin na noi pham ma cha ba ya ku king no ha tum da bi da cha thok cha sin ta jong sin to ga la khra mi ne maram di asim mi ne khang ye ba ai khoi gi vision ai khoi gi future kari wa ji ma ugo phange ba ba tumang chapam khamde auki hala o na tagadi tawgan lotion gani nome tramang lotion di gani mi lising tha dar ga ha ji bam tam chahi 16 years sore na maram cha da mi ama bu hat ko ya ro ma kan mi nga na asini mi na khatlan sok da banate gideons matam na su isho na yawi ki gani mi khajik ta Israelites ki lani singdo mi lising ki abu thengai na ga lan nang ki do ki de khoi ha chu mi yam da su yam son na party or su maram di khoi lan di man sorry ha di ngap pi na khoi ready le sorry ha da de khoi chu theng na ni maram di man hektar khoi go akan mami ha khoi go hektar nam tha ba ya ro nam da ga di la mi nam thau na Namitra mang lo shengini 20 days ta 30 days ta ha ki natra tra chali lao ngamadi machine hause ekoi de legi se number 1 hause ai na ki to ai khoi bu thuai bu pam gi ai khoi bu nem tan bu pam gi issue bu mut bu pam gi shin lap agenda program amani ha number 1 khangli and number 2 sina kai no nation si nong gi damak ta Handare pangal se. Aduna Naga singi mamang amen India di mamang da aishu yari ai gi peoples da ai go support tawri am do amuk ut ba pa me ga number 2 la aduna ai kalli har ut na gi damak da ma recruitment tawne ba hanak se ination yaw ngai la odi mi class la oi ba aduna recruitment sebak pane ba se la o election na tulo pi ni har su loi na khang ne la o si pham bi bi na su loi na khang ne la o si tau bi ni har su loi na khang na po ne aduna kari form la ani tau sira ai ba matam da hauji che volunteers se organize to ga illegal activities sa than ba unauthorized weapons pai han ba kusuklai pai han ba adudi government of India na case register to ne arrest warrant lakhne phaba punga to ni yum da lai ba yadar na ai khoi chat pa tare han initial loi na chang han ngai na makta lambi she ma pot ni ne machi chung so da ko ni adu number 2 ni maram di han stop ki ba 1993 gi lan du su nagalim ga han she ki ba ma ya ba da cha kre automatic no mai khra pi ba gum pi da ba gum taw ga moi na ya chat min na ba gum chat min na da ba gum taw ga loi na lim lan ba yam do initial na chang han ga na maram di adu ma tam su ma son ba di 1988 the split to he nation se khablang ne ai ne group ani thoko ma tam da nation khablang na so na kam ki ba gi lai ba ngam da ai khoi rom da hai dar ko ne ba southern zone da
अदुदी इनेशन चचे आई सोल मनी हाबदी यादबनी ना कई कमाई तो तारे ना मोरे रोम द कैसुना तब मी अमा नागा मसा अमा शिबगी नागा कुकी ना हाले 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 तौचे तौखिबगी नत्रा चंदेल मैं चाखिबा अखोई मतम नु तमेंग डिस्ट्रिक्ट हाई अखोई एरिया द मैं चाखिबा मैम दो लानी मोय पुरा कमोय ना लितान लोम द स्पोर्ट्स सानर का फुटबॉल वॉलीबॉल सान न मिनर लेबा अखोई द सीदा मैं थाना लेबा मी हाना लेबा लान मोय पुरा को मी क्या सीगे अखोई की एरिया दा अखोई की डिस्ट्रिक्ट दा बास इन द की क्या यावरे लान फंग द क्या सीगे यावरे येंगो तमाय तौखिबा वाना सुबी खिबा मी सिंग अदो मोय की लान मी ओन अम को लोन लौरेबा अदु मतम ने लिंगा यामना फागत खिबा नुंगै मयाम लोयना मोय न खो म चखरे ते अखोई की होम सेक्रेटरी यावरी मतम दु लिंगा यावरगा आज एनेशन की प्रोग्राम पॉलिसी यादे आई सुंग चलो आई एम द हाय एनेशन के द चंगिबा सीनियर मोस्ट लीडर अमनी ने एनेशन के चेयरमैन ओइरा मतम कुइना सर्विस तौर को मी ने रघुवम ने मरिंग माय मिंग हाय बिगे या आई याव एनेशन द अंडरग्राउंड चप तारबसु युम हम यादरसु एनेशन खबलाम चकने यान चप मी मान प्रूफ ओइना लेरी होजे अखोई की ममांग दा हे हेक्ता मान सोन धरक मतम खुदिंग अखोई रिक्रूटमेंट ओइना अखोई उबरने मोय मी ओइना हेक्ता लौसन ब याबगी ताइका सीवन अखोई लान पुरक तुआन मी करी लान होजे मतम ताखिब ईदो मतम ताखिब पीदो से पाव कंद्रीना मयूम मकई थादो चेन खिब मैम दो हलप ngमदन हौजी मैम लेरीना उदब्रा एक्सपीरियंस तौदब्रा मसिद आई हाई मिंगे मैम याम नुंगाइबो वारी ले तुमता खुंदो कमाई तौरी मोय खुंगी एक्सपीरियंस तो खरबने उ खरबने बा मोय मचू दो मोय कलर दो हंदाचू अदुगुमगी सेम स्टाइल अकोय दा सिलपने मोयना नंबर 2 अदुने मोय के रिक्रूटमेंट पॉलिसी ने नंबर 2 नंबर 3 उखरुल डिस्ट्रिक्ट दी कनासु रूल तब अमरोय हायना हाइबा तांकुल मी सिना याम कन्ना ngang सिबा मयाम दो हजु पंगल लेरक्तने लाम ngमदरे ने मा उखरुल तो इंफाल के लंबी है मोय जे बरक फ्रैक्शन लेबा ईस्टर्न फ्लैंक का हेब्रोन का लेरपा प्रजा सिंह सपोर्ट तौबी दबा ईस्टर्न फ्लैंक कांगुना मी हात पसिंग पुथो ओना तदि यावे हाइबा हेब्रोन पुथो ओय हाइबा प्रजा सिंह बॉयकॉट तौबा आल मन सिंह ओजा अतेम गोई ओजा राइसिंग गोई ओरा एंथोनी समराय गोई अतो असम सिंह की युम काई सिंह चलग थुआई किबो मयाम दो इकाय बन नंगबनेबा अचुम थबक तौबीरा युम कई थुआई बासिबो येंगसी माम लेकिदि ओयरंगनि प्रजा सिंह मी युम चल थुआई बाइसे असिगुम सिचुएशन से यामक पदगी करी तौब ताई मैराम इहाउ खेम दब यारो हाबगी तांकुल खतरा नादा तांकुल बु कुकी ना अटैक तौरगा अतोप सिंह येंग याब्रा अखोय मैम सुमिन नादा बने
सोमे नगदबने लान याना मयाम ताहनगा गिदमक्ता उखरुल नसा आई हासिबगुमना मोय मसेन यानादबा इनेशन मनुंगदा यानादबा अमा अदु मदक्ता लितांदा चामिन थमिनबदगी कुकी संगा तंगो सिंगा खुथोनबदगी फुगाइनबदगी थोखिबा इरांगदगी as a whole naga gilan puthok thunga ya rasin hai 24 April the meeting to rena Sramti da lan to da bane ha bise Tamenglong ga chandel na ai lan to sha bi maram ni kri gi proof puthok che to phang thok na to butai to bang thok ta di chandel di kai su kuki ga chandel na da sing kai su problem le dina Tamenglong naga da su hai ba su ai ko di hausi phau di kai su le kina traman ai ko di lan so kan ni do adu di resolution lo ko ngam to kim na tra makha ta ni UNC na makha ta meeting organize ta usno ai na postpone to kim na tra adu di law na moi order declaration pi kan ni ai di praja ki people's meeting kauraga to ko ma dam decision lo ko ngam ro ai moi kham re ya hoi praja sing na lan ya di ha si praja sing na hai di moi hai thong na hai ro ba di lo na moi ta to ra situation na compare to bagi lan to nga ge tamak ko declare to pre ha lo na lao so ka ne wasma odi quit notice pi nga ge tamak arrangement to le na naga area se le ko ki sing ta crop na tardi ultimatum pi deadline pi to khane ha ge hau khani officially lao so pe manung le ko pot na wi blueprint do ai ko u thang ne ko ki sing su ready to re naga sing adu he ai ko ba Kuki area the lady na machine heck no de so fat ko no su ko bo ra ko na si hit that to na mi style to le na ki ye mo kuki singo border stop li kana kana wa bra di nang ai na tar bra dinang gi tai di ki no nang gi arrangement di ki no asi gi makta ai ko shon ma ka su u roi she ba kan ba de ka su u roi she ba future kita waktu yang kiri tahu berjaya, ai masalah lagi betul. Ai kau ni lan dah betul, kau ni cangak tahu orang tahu bagi pot tahu berjaya, bagi pot dia kau tahu pemfok mata macam bahasa malah kan kau. Masih mati kamu. Tapi moi di pada agenda, tu dah kau na lang tua kau na, kau dah hai na decision lah wise di, ai kau cuma wise di, ai di sheng ai hai di masih mati. Kali ko manoy na awa ko thoko matam ai haraw na no pang yeng do na ti ai su spare to no thoko matam da ma su spare to kana su spare to kan ai ko hai ri to ko no su to ko no ai ko su to ra ba ta mi na si no na som kana bulan to ko ki style do ai ko su to ga di no su to ko no ko no su awa bo ai hai ai ko di shena masih ai khoi su la pu ya ba ai khoi su noi de lao masih bahak se taminar da chap sina tung ni da ai khoi kana bo ga ni ko ha ji ai hai ko ki sina masih samai na lai hai mone lan so o share na ti ai khoi na tumin na lai ga moi na hek toning ma to ya di kana na yeng da no adu ki tayari du di noi village guard ne ama mani lai ga section na lai ga du pot athing ba pi ba na te ba hauji ai na hai ju se adabu mapan ni pura aga Indonesian singa Arentian singa natar joint tribe council singa natar UNC singa organize to ga lan to tho omi asu su pa da sarap ya ni adu di ai yaw ba noi khodong ti ba par su ai tar su achum bana ta ba disan do ka ta ma pham da ai ko di support to to machine ai ge na si phong do ko pa ma go pham de hodi thonga yo ro ni lang se Kenapa mana hek kesuai ga nang bu oibra ai bu oibra natraka kuki bu oibra metai bu oibra so pada metu da mai chap do ai koi kham ma moi ko once si da chap pau ra madang spread to ko madang di kap la su no ka su ai koi bu kan ni ngai ni le ba du madang da ma bu su kan ni ngai ni le ro kuki bu su metai bu su ai koi hoji kana kan ni ma ngamra adu ki meti ko kan ni ma ngamri kan ni bu chak chine metai singo kuki singo yang wah kena release game dah kiam kuin lagi dah bah nung siapa singa hafta ama ki kerana mateng pirak piyai tha ama ki pirak piyai aduna cahi kia cah ni matam kiam kuin cah ni
अदुक की मिट्टी वान कप न खांगी बना मी अदुक ऊना अखोई ना अदुक खंजिन ना दबा साल कहीं ना बा आई ओए ये हम पेन दे कपे मयूं मानी ने मयाम दो अखोई शु रिलीफ कैंप चक्के दबा मी याम यावे बा अखोई मरता यौदी पाव खंग में लम्हे मन लम यौई है ना है ताई कोई की आल मन सिंगी पक्ताक ता हारी दो करेक्शन न लेसी अखोई भाव तमिन सी नोई दा अखोई ले मिनरी मसीदा कहीं तमिंगन न लेकनो नोई के दमक अखोई ले अदुबो आई ना नंगो द मतेंग पांग याबगी लंबी सुपी पी देबो नोई तंगो अतोपा मपान की लंबी मिसिंग चक्रसनु अखोई ngam मिना से लम जाना नोई ना इनवाइट तौ देबो आई चलो दे अदुद नंगो नुसिया चंग दे आइबो हात किन मीना ये ना बना अदुद पिक थना क्वेश्चन ले ना नोई में आने पिज़्ज़ा पिकअप तो ले ना साब था को फंग ना बने याम नाव साव ले ना तो बॉस तो हुआ वादा मांग ले ना आई ये वक्त प्लेटफॉर्म पी दे लो मचा अशेंग वगी यूम हलपन में तो थोंग हांगी दे हाबी टाइप तो एको दे ले लो कना नो हाब खम दे कोई ngap nang bu nai la mo chak da mi do asom oja tawra kano tawri ba masidi ai yaning de ko ai gi leadership kan thabi yo si masidi matam khra le ri cheng song nga masida achum ba decision lo ho sia ai hai ni ni khra yang ngang khre ai chai ba gi su itik na te noi bu ngang ba khot pa hai ba mayam se ai khot amata oina la ko pam ba gi achum ba lambi da mayam khong thang ni na ba chak ni na ba hai ba si matam gi tai phadaba amani hai ba gi maram da gi aina kitang kan ngang si bu da noi na ta ba da noi da ba khra yaw ba su nga pi gane noi bu saw ai ngang ma na te mayam ai ngang re si da gi se hen hen kan ngang re ode food hills ki kambu lokta project tu ke thelman bi yo ba kambu su lai atop na me to na amok dolam circle ga nungnam circle bu su meeting tawre khopum circle tawre none circle tawre matham mahang ko tawre si hayeng nungba tawni nungba area matham dana tamenglong ga tamai ga kobru range to leiba ga aduga oinam long range tawni masi hapta amanong da chini si aina hai si wai energy mang e chathok ta sin taw ai gi ri yam yawe ba leiye ba aduna ma or ai taw da ya de ai thawang ni ko ai si ichin ina wa imum yo wa discussion taw ho ti kari ai na leiba su kari kana ba leibra ma na leiba su kari gi makta hai ba gi wakhalon leiba gi nung si ba gi wakhalon leiba gi sum khra kan ngang da bo ni khra hen ki ba leiba su khra wat ba leiba su mayam na men bi gi ha ba si sum khra hai sa ba ko lo na ai matam si de lo jerge mayam bu thagat sa ba ko no thank you